කරන්න කියලා යේසුස් කියනවා. Polisium säger சொல்லுகிறார். මේ ඇවිදින්න බැරි තාත්තට මම මේ කීල කරු විසි කරලා ඇවිදින්න බලය දෙනවා. இந்த தந்தைக்கு இந்த கம்பை வீசி போட்டு நடக்க வல்லமை கொடுக்கிறேன். පරාපියෝ! வெளியேறு. යේසුගේ බලය. இயேசுவின் வல்லமை. ඔය ආවද මොකට ආවද කින්නමද දන්නේ නැහැ. කොච්චර කාලෙ ඇවිදින්න බෑද? அவ்வளவு காலம் நடக்க முடியாது. අවුරුදු 15ක් ඇවිදින්න බෑ. 5 வருடங்கள். යේසුස් සුව කරන්න යනවා. இயேசு சுகப்படுத்த போகிறார். යේසුස් සුව කරන්න යනවා. இயேசு சுகப்படுத்த போகிறார். අවුරුදු 15ක් ඇවිදගෙන බැරි මේ තාත්තා කීල කරුව දාලා අද දුවන්න සුව වෙන්න යනවා. 15 வருடங்கள் நடக்க முடியாத தந்தை. ඇදවිල්ල. යේසුස් අද හන්නේ. ආස්කම් කරන්නේ යේසු අද හද ආයත. ආස්කම් කරන්නේ යේසු අද හද ආයත. Healing in the Jesus පිළිගන්න ආස්කම් කරන්නේ යේසු අද හද ආයත. Raise up the mantra. යේසුගේ නාමයෙන් இயேசுவின் நாமத்திலே. මේ ශරීරේ කැඩලා තියෙන ඇටකටු சகோதரர் உடைந்திருக்கிற எலும்புகள். කැඩලා තියෙන කොන්දේ නාඩු உடைந்திருக்கிற எலும்புகள். කැඩලා තියෙන කකුල ඇටකටු உடைந்திருக்கிற காலின் எலும்புகள். දැන් හිටපු තිබුණු තැන් වලටම සවි වෙන්න ඕනේ. இப்பொழுது அதே இடத்தில் சுகம் வருவதாக. යේසුගේ இந்த சுகம் යේසුගේ இயேசுவின் நாமத்திலே. இயேசுவிலே. இயேசுவின் ரத்தத்திலே. යේසුයි இப்பொழுது சுகம். මේ කීල කරු වලින් ආය ඇවිදින්නේ නැහැ. இந்த கம்போடு அவர் நடக்க மாட்டார். යේසුගේ නාමයෙන් இயேசுவின் නැගිටින්න. நாமத்திலே. බඩදවි கரகோஷங்கள். ගානවලිය கரகோஷங்கள். පිටිපස්සට යන්න போய் செல்லுங்கள். දුවල යන්න ஓடி செல்லுங்கள். අන්න දුවනවා. அதோ ஓடுகிறார். යේසු ජීවමානයි. இயேசு ஜீவிக்கிறார். ඔබට පේනවද? தெரிகிறதா? ඔබට එනවද? விளங்குகிறதா? ජීවමාන යේසු ஜீவிக்கிற இயேசு. මනුෂ්‍යයන්ට අතගස්සන විදිය மனுஷர்களை தொடுகிற விதம். අතගස්සන විදිය தொடுகிற விதம். හalleluya. ஹalleluya. අපි නූල් දැම්මේ නැහැ. අපි සූර දැම්මේ නැහැ. අපි දෙහි කැපුවේ නැහැ. අපි කිසිම දෙයක් ලෝකේ කරන්න මෙතන වෙන්නේ නැහැ. අපේ යේසු ජීවමානයි. අපේ යේසු ජීවමානයි. අපේ යේසු ජීවමානයි. අපේ යේසු ජීවමානයි. අපි නූල් දැම්මේ නැහැ. අපි සූර දැම්මේ නැහැ. අපි දෙහි කැපුවේ නැහැ. ලෝකේ කරන්න කිසිම දෙයක් මෙතන වෙන්නේ නැහැ. අපේ යේසු ජීවමානයි. අපේ යේසු ජීවමානයි. අපේ යේසු ජීවමානයි. හalleluya. ஹalleluya. බලන්න. பாருங்கள். උඩට ගන්න. மேலெடுங்கள். උඩට ගන්න. மேலெடுங்கள். උඩට. තාත්තා හොඳයිද? நல்லம்மா. හොඳයිද? நல்லம்மா. අයියෙන් කියන්නේ. හොඳයි. දැන් හොඳයි. நல்ல. අවුරුදු කීයක්ද ඔහොම හිටියේ? எத்தனை வருடம்? අවුරුදු 15ක්. 15 வருடம். අපි නූල් බැන්දේ නැහැ. நாங்கள் நூல் கட்டவில்லை. අපි සුර දැම්මෙත් නැහැ. நாங்கள் சுரை போடவில்லை. තාත්තට දෙහි කැපුවෙත් නැහැ. நாங்கள் நெசிக்காய் வெட்டவில்லை. ආමෙන්. ஆமென். ඒ ලෝකේ කරන කිසිම දෙයක් මෙතන කරුවේ නැහැ. இந்த உலகத்தில் செய்கிற எந்த காரியம் இந்த இடத்தில் செய்யவில்லை. අපිට ඒක සඳරුවන් ලස්සනට කියන්න බලන්න. අපි நாங்கள் நூல் போடவில்லை. අපි நாங்கள் දෙහි කැපුවෙත් නැහැ. தேசிக்காய் ලෝකේ කරන வெட்டவில்லை. කිසිම දෙයක් මෙතන කරුවේ නැහැ. අපි යේසු ජීවමානයි. நாங்கள் உலகத்தில் செய்த காரியங்கள் ஆமாம், செய்யவில்லை. கேட்கலாம். இயேசு ஜீவிக்கிறார். අපි නූල් බැන්දේ නෑ. අපි දෙහි කැපුවෙත් නෑ. ඔක කිරණ කිසිම දෙයක් මෙහි කෙරුවේ නෑ. අපි නූල් බැන්දේ නෑ. අපි දෙහි කැපුවෙත් නෑ. අපි දෙහි කැපුවෙත් නැහැ. ලෝකෙ කරන කිසිම දෙයක් මෙහි කෙරුවේ නෑ. 1 2 3 4 හැමෝම எல்லாரும் 1 2 3 4 අපි නූල් බැන්දේ නෑ. අපි සුර දැම්මෙත් නෑ. අපි දෙහි කැපුවෙත් නෑ. ලෝකෙ කියන කිසිම දෙයක් මෙහි කෙරුවේ නෑ. අපි නූල් බැන්දේ නෑ. අපේ යේසු ජීවමානයි. අපේ යේසු ජීවමානයි. යේසු ජීවමානයි. යේසු බැන්දේ නෑ. අපි සුර දැම්මෙත් නෑ. අපි දෙහි කැපුවෙත් නෑ.
ලෝකෙ කියන කිසිම දෙයක් මෙහි කෙරුවේ නෑ. අපි නූල් බැන්දේ නෑ. අපි යේසු ජීවමානයි. අපි යේසු ජීවමානයි. අපි යේසු ජීවමානයි. හලෙලුයා. Halleluja. සුර දැම්මෙත් නෑ. සුර போடவில்லை. අපි දෙහි කැපුවේ නෑ එක නැට්ටේ දෙහි. நாங்கள் தேசிகா வெட்டவில்லை. අපි කුකුල් බිලි දුන්නෙත් නෑ මොකුත් නෑ. நாங்கள் கோழி வெட்டவில்லை. මේ තාත්තා ආවේ කොහෙන්ද කියලා අපි දන්නෙත් නෑ. இந்த தந்தை இங்கிருந்து வந்தார் අවුරුදු தெரியாது. 15ක් එකතැන හිටපු තාත්තගේ ආන් ஒரே இடத்தில் இருந்த தந்தை. ආන්න අත්වාරුව. அதோ பாருங்கள். ඒක දාලා තාත්තා දිව්වා. அதை போட்டு தந்தை අවුරුදු ஓடினார். 15කට පස්සේ. 15 வருடங்களுக்கு பிறகு යේසුට ප්‍රශංසාව වේවා. இயேசுவுக்கு சோத்திரம் යන්න තාත්තා. உண்டாவதாக. praise the Lord. சோத்திரம் உண்டாவதாக. කීදෙනෙක් எத்தனை பேர் ඔබට මම කියන දේ කරන්න. நான் சொல்லுகிறதை செய்யுங்கள். ගමේ අය කියන දේ, අරයා කියන දේ, මෙයා කියන දේ, YouTube එකේ කියන දේ, අරයා මෙයාට ඕන දේ ඔබ කරන්න එපා. ඔය එකෙක්වත් ඔබට මුකුත් කරන්න අය නෙමෙයි. ஒவ்வொருவர் செய்து சொல்லுகிற காரியம் செய்ய வேண்டாம். ඔබට කරන්න හැමදේම කරන්නේ යේසු. உங்களுக்கு செய்வதெல்லாம் செய்கிறது இயேசு. දිව්‍ය සුව කිරීමේ දේව මෙහෙයන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9:30 සිටත් සෑම ඉරුදිනකම සවස 3:30 සිටත් පැවැත්වේ. විමසි. ස්ථානය අපගේ සුවමෙහෙයන් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වීමට දැන්ම අපගේ CGC YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සක්‍රියව සිටින්න.